Durian mo dia. Pare man tubay. Namaligyan na po og durian. Asa ka na niya nakuha ba? Pre! Napod ka dira, pre. Bisag asa naman ka mag-standby, pre, ay? Alangan, pre. Mahita ko, buagi na dalaga ba? Unya, ikaw man ni Agi, pre. Lagi, pre. Ibaligyan ako ning durian, pre. Asa man na ni mo ibaligya, pre? Madam, pre. Basig palitan niya ni. Tama po, pre. Bananti ka, pre. Ikaw, pre. Tara. Pre. Bahin ko, anak, pre, ha? What? Ayan, Maria! Kayo! Balik na mo! Sila sidi man ang saba kayo. Unsa na po nang ilang baligya? Ayo! Uy, Yaya! Palit mo durian, Yaya? Tamiya ana sidi oy. Wala man ko'y kwarta sidi. Si Madam de Yaya. Hindi to mahurutan og kwarta, Yaya ba? Palit ka na ning durian ni Sidi, Yaya. Ara man si Madam dira. Tawagon sa nako. Madam, naibaligya sila sidi Dorian. Madam, Unsa na pud na, Yaya? Sige kag manawag. naibaligya sila sidi ba? Dorian. Asa man, Yaya? Dito na Madam ba? Kalami kay kaong Dorian. Daw, patanawa daw ko. Nara, Madam, mo? Wow! Lami kayo na, Madam. Nagyelo-yelo ang liso ani, Madam ba? Perti kayo katamis. Ito, Madam. Palitan na lang na Madam. Pila pud baligyan ninyo ana si De. Basig, perti pud ng bahala. Tatagom. Mahal kayo ni Madam. Ito, Madam. Nagpalit ko dito. Perti, kamahal kayo. Ay, matagtagong dire sa bukid. Palitan na lang ni Madam. Kaya palit ko og tambal ni Tol. Tuman niya, palito na to ni. Ano na Madam? Kalami kay kaong Dorian. Pila baligyan ninyo ana si De? 250 ni Madam. Pero pwede 200. Palitan na, Madam. Di ka kalugi anak ba? 200. Grabe pud na kamahal si De. Naku na paliton si De, uy. Mahal kayo. Ito na lang kumapalit sa tagom. Tag 20 ra. Grabe pud ng 20, Madam. Binuang mana. Ikaw baligya og 20. Ako palit, Madam. Ay, panaway ko. Basta gili palitan ni Madam atong baligya ba? Ay, pailit ki Madam Pre. Oo, sa man si De. Dili ninyo na ibalik yung 20. Grabe. Ayaw po ng 20, Madam. O, 150 na lang, Madam. Mahal kayo na Japo ng 150 si De, uy. Unsay mahal, Madam? Kabarato anang 150. Sige na, Madam. 150 na gani, Madam. 30 na si De. Ragili, meratamis si De. Nuspad, manggani na, Tamis kayo na, Madam, oy. Yulo pa gani na. Nakakaw na, day ka ni Pre. Wala pa rin, atik lang gani. Sige na lang, Madam. 100 na lang. Last price, Madam. Mahal man Japon kayo na si De, uy. 50 na si De. Sinabutay na ataan ni ba? Nara, 50. Nara, 50. Naman, Pre. Ihatag na to, 50. Agoy kralo ni si Madam ba? Perte kakuripot. Baligyan lang nato ni. Kay kapoy kayo magbitbit. Sige na lang, Madam, Pinta. Naman din na si Di. Ganin na raman ang tani mo naghihatag. Di pa ta magkapoy istorya. Pagkaliba po daan yung mga bataa. Ila drag 50. 50 radyo datong halin, Pre.